Grootman, Yes, Thando. nase sisonga your take of the whole episode. Yeah, well, big up to John Qindi. Msebenzi omuhle wenzako. Grootman siyathokoza. Nabavuma abavezileka abaningi. Yes. Ngiyacabanga ukuthi base sebaningi mhlambe nje asazokusebenza nabo. And iphuzo elikhulu ukuthi yabona i-event ayilethako yakasijava, it's a big event. Bekufanele ngathana siyazikhakhazisa ngayo ukwenzela ukuthi ke sikwazi ukuthi nekhaya abantu abaningi abafuna ukumbona uSijava, because it's not about him making a profit through ticket sales, but at the end of the day kuletha uSijava azokwazi ukuthi ke abone nakwandebele. Yakhumbula sakhe saba no Lilo. Yes. Kulilo ne? Yes, Lilo NTK. Yeah, sicocela kancane nje ubudlelwano akhona ukuba nawo interaction abenayo noSijava. Imagine ukuthi bangakho abavumi ke abazokuthola ithuba elifana lelo, even ne-advice igama nje azolisho uSijava kumvumi othile elizamkhuthaza. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe abantu abaphethe imali nabasemandleni benza iphutha kwangaba ngalungisa. That's right. Bakuthola phi Monday to Thursday, Grootman? Sisemhathweni kwekwezi hlelweni ngakwethu 9 to 12 ngomvulo bekube ngolosine siphethe amahlelo amnandi kunamahlelo ofakela afana impilo ngeyakho, umkhanyo wangaphakathi, ihliziyo ayiphakelwa, imali yakhuluma. Yes. Nokuningi nje nomvumo omnandi. Siyavuma. Ngiligago phela nokuvuma ngiyavuma. Your word of the day? My word of the day is ibhudango ngilo elikwenza ukuthi uhlale namakhosi. Ngiyavuma. Ngiyacabanga ukuthi ngisusele endabeni yaka John Qindi. Yeah. Ngathana zange be nebhudango lokuthi adlale i-music instrumental efana ne-keyboard. Bengekho ahlangane nenkutana ezifana nabo Zahara, nabo Ringo nabanye abaningi. So ibhudango lakho lizokwenza ukuthi uhlale namakhosi.